Munezero Aline uzwi nka Bijou muri Bamenya yambitswe impeta y'urukundo. Umukinnyi wa filime Munezero Aline uzwi nka Bijou muri filime y'uruhererekane yitwa Bamenya yambitswe impeta y'urukundo n'umusore witwa Bijuru Benjamin amuteguza kurushinga. Ni ibirori byabaye kuri uyu wa gatanu bibera mu rugo rw'umusore. Aline yanditse kuri konti ya Instagram avuga ko inzozi ze zasubijwe kuko agiye kurushinga n'umutima we wishimira. Avuga ko impeta yambitswe ari impano idasanzwe yakiriye mu buzima bwe kandi ko yishimiye gusangira iminsi y'ubuzima bwe n'umukunzi w'agatangaza. Ati byose byanjye inshuti yanjye, niteguye kumarana nawe ubuzima bwanjye bwose. Munezero Aline yatangaje ko yemeye kurushinga na Benjamin kubera ko amukunda, agira ukuri, azi gukora, icyongeyeho aranasenga. Munezero Aline yagize izina rikomeye muri iki gihe abikesha filime yitwa Bamenya itambuka kuri chaîne ya YouTube. Azwi no mu zindi filime zitambuka kuri televiziyo ndetse anifashishwa na benshi mu bahanzi mu mashusho y'indirimbo zitandukanye. Munezero Aline yavukiye mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'1994, akaba ari umukobwa w'imfura mu muryango w'abana batanu. Aline yatangiye umwuga wo gukina filime akiga mu mashuri abanza, aho yagendaga ayobora abandi bana mu dukino dukinirwa mu ruhame. Ibi byatumye yigirira icyizere aranabikurana, aza gutangira gukina muri filime zigaragara mu mwaka wa 2016. Aha yanahise atangira kubikora nk'akazi. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5, mwibutsa ko nta handi uzigera ukura amakuru ya nyayo, amakuru yizewe kandi ku gihe, atari hano kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment. Please kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.